Eh Max Makhaya mfowami. Kune-video yakho la mfowethu elokhu ngiyiziba nje kodwa ngiyayibona mfowethu ithanda ukutrenda. La uthi khona angeke uzuye emcimbini wama Blue Nation ngey-22 March. Ukhuzane ngakumemanga kumele kufonele eceleni ngoba wena awufani nabalandeli bakhe abanye kumele ukuthi ekufonele mfowethu eceleni. Beqondisa yona ke inkulumo yakhe ke lapha ke uMax ke umfoka Makhanya. Mfowethu hayi angivumi kanjalo mntaka baba angivumi. Ube futhi usuphinde usuthi kudala uluzimpi zakhe. Yabo. So mfowethu hayi mina nje esadini lami hayi mfowethu hayi uphazamile lapha mntaka manga ngifunde ukukutshela manga mfowethu ubuye umkhonto ubhekise ekhaya impela lihle nje iqiniso mhlambe nanani bafuthe nike nimese ku Max mekhuluma into eright kodwa ke nanoma phela sekhuluma into ewrong nikwazi ukumtshela mina ke ngiyamtshela vele uMax mekhuluma into ewrong may right kimi right kodwa may wrong usuke futhi wrong futhi. Uyabona mfowethu mawuthi ngeke ufuhleleke njengabanye abalandeli wena ulinde ukuthi ukhuzane ekumeme eceleni akufonele akumeme ithikithi unalo uzophisana ngalo if akakufonela angeke uzufuhlele kulo mcimbi loyo. Hayi uyabheda mfowami. Uyabheda mfowethu lihle nje iqinisa impela. Hayi uyabheda mfowami umkhonto ububhekise ekhaya phela wena mawenza kanjalo lo yamcimbi mfethu owabo bonke abalandeli bakhuzana ngeke kwazi ukubafonela ethi ngiyakumema ngoba akhipha ipost nje yathi post umcimbi wama Blue Nation shoot lento ingami ingawe ingawo wonke umlandeli kaKhuzani mfowethu akusikho isidingo sokuthi uKhuzani semele ethatha ifoni ekufonela eceleni ngoba nakho mfowethu wena ulwizimpi zakhe yabo. And enye into ekumele si understand bafowethu ma Blue Nation emele buye si understand ukulwizimpi zamaskandi basuke bengasicelanga bafowethu ukuthi izimpi zamaskandi sizilwe yabo sukusuke kukuthanda kwethu ukuthi thina sivikele igama lakhe. Angiexpectile mina ukuthi uKhuzani ngelinye ilanga ngimbone ngifonela engifonela nje mhlambe mhlambe angiexpectile mhlambe mina ile ngibona uKhuzani esengifonela esethi ngiyakumema emcimbini wakho. So njengoba nje ngumlandeli wakhe so ngiyazi ukuthi emcimbini wakhe wange-22 March ngiyadingeka. So Max ubusibhayizise mfowami angifunde ukutshela manga mina ngizokutshela ngoba iqiniso ngiyalikhuluma awubuye usibhayizise mfowethu asibhayizise impela sibhayizisa mfowethu mawuthi wena ngeke uzufuhleleke kulo yamcimbi uKhuzani engangimemanga ithikithi ungamene uphisane ngalo kumele kufonele eceleni ngoba wena kudala ulwizimpi zakhe akumele sikhohle ukuthi lezi zinto esidlwayo zabacula abasicelanga kumele lento singayilibali nangelilodwa ilanga ukuthi abasicelanga sizenzela ngoba kusuka thina enhlizweni. So into mawuyenza ngoba kusuka kuwe enhlizweni musa phela uexpecta ngelinye ilanga kusho ukuthi ngelinye ilanga niyothi uKhuzani kumele ngirentele ngoba ngilwizimpi zakhe uKhuzani kumele ngondle ngoba ngilwizimpi zakhe uKhuzani kumele ngiphi imali ngoba ngilwizimpi zakhe uKhuzani kumele ngiboleke imoto yakhe ngoba ngilwizimpi zakhe. No akumele kuze kufike lapho mfowami Max Makhanya mfowethu ushaya on goal lapha mfowethu umkhonto nje uvela ubhekise ekhaya mfowethu angifunde ukukutshela manje ngoba le yanto iyatrenda manje usizo makhelwane manje yabo. Kushuthi uKhuzani wena mengakufonelanga uzukuya yabo kushuthi wena mengakufonelanga uzukuya kumele eze kufonele kushuthi nalapha noma usufikile mfowethu mhlawumbe usungafika ube inkinga ukuthi wena ufuna ukuhlala wedwa awufuna ukuhlala nama Blue Nation ngoba wena uKhuzani ukufonelile mfowethu eceleni yabo. Awuhlukile nalo muntu wethu ufuna ukuyohlala ku VIP phela mfowethu mawukhuluma kanjalo lo wathi ucela iVIP yabo awuhlukile naye mntaka mama. So nje mfowethu hayi umkhonto usubuye ubhekise nasekhaya manje sizovika kanjani ngoba phela ke wena izinsila zethu uyazazi mfowethu mawusuthatha umkhonto usubhekise ekhaya yasilimaza phela mfowethu ngoba phela wazi izinsila zethu mfowethu yabo wazi izinsila zethu mfowethu serious mfowethu wazi izinsila zethu mfowethu. So mfowethu leyo nto le ngathi mfowethu ubungayilungisa ngoba ngathi khona baningi abantu ebasizile mawusho njalo sekumele kubonakale ukuthi impela uKhuzani uzokufonela yini noma ke zokukufonela mfowethu. So nje bengayilindele lenkulumo umfowami ukuthi ngazivele kuwe.
abengayilindele isidalo nje.